Aparaku Mr. Tarigan, Laiku Mr. Pasar Ibu dan semuanya banyak ya. Bang ya? Banyak. Kakakku juga ada itu aku di sana. Oh iya. Oke, langsung sama para sinaga. Ya kita coba. Ya semoga lagu ini disenangi orang banyak ya, Khususnya terutama Bakso Batak. Bakso Batak. Mulai jatuh cinta Tuhan. Martoba Jong. Martoba jadi sudah martoba. Iya. Alani bersumi roham Tuhan. Yang ala uli nirupami. Yang na artami dalam dulu upahe cinta. Topu sopan makasih Widaho ito marbudi-budi Malodoho hape masandiwara Marmeyak-meyak po di hubungan Tega di rohambi Sama ko ito rohasibolis Unang diripuhang Yang po'y napotang Sa puluhan dilipat siya ko Unang diripuhang Ng pagkatirihong Na mangobra cinta ni Tepuk tangannya dong. Thank you. Jadi dengar tamina ugulut. Jadi hari gulut tuh 10 hari libat siapa? Dawat dong. Puso pa nagkamakasya Widaho ito marbudi-budi Malodoho hape masandiwara Marmeyak-meyak po di hubungan Tega di rohambi Saboy itang hulawa Tasongan na binahe mo tuwag Halay sarap doang Martuhan doang Yang somong ko ito rohasibolis Unang diripuhang Yang po'y napotang Sa puluhan dilipat siya ko Unang diripuhong Ng pangkadirihong Na mangobrang cinta di Unang diripuhong Ng po'y napotang Unang diripuhong Ng pangkadirihong Na mangobrang cinta ni Martoba jamu coba. Asa senang kami. Martoba Johita deh, Parke Trio. Unang jo turuk kamu. Ada request lagu dari
Junanto Tobing, halo Junanto Tobing. Dan kemudian ada dari Abdi Gultum, Sian Kisaran. Mereka minta lagu Surat Narara, itu dari